visit take West Mashli. Obviously, under a major problem no road connectivity. Over agi brick soling heavy maro. Over maintenance nangka, baksa repairing nangka, baksa fresh road nangka. Kai kaisa problem ka tui. Kai koita jaga tui construction rock pipe ka submersible reserve water pumps tong current kari ni bagi chalu khaini. Am hero kauma tong issues. Abna tagi issue no bagi raise khainai. Panchayat secretary bai malakha, GRS ko bai malakha. Abani pore borok bong ni samung khainai, ambo bo jaga ni samung khaina nang abo khaini. Tai sal bosor nang ko sarni je bisi rok guri gani. Bisi gurna ni tai charta bisi tongkho. I hope so. Dati no charta bisi bo paya nahi. Oro je sung nungtini phaino phaiman bising te boba khai je jungjal tong bisir bak je tel thaing saka route ni tai atoi ni jungjal aboni bade je current connection rok le boba khai Electric connection nang saimano 30% area no electric connection kari. Kai abo bo naina ni uchit. Lama sokoi kangke electric bo sokoi nahi asa thai. sir obo bisi West Mashli.